Hey, edhina lyandje ongaye Ndapewa. Ondala okumwetela pokashona kombinga yomudhingoloko wonkalamwenyo yandje. Onga ndi hole tate Kalunga nohandi kambadhala alushe okuninga ethimbo opo ndi tule tate Kalunga miilonga yandje yasiku kehe ngaashi tashi vulika. Naashika otandi shi etapo nelalakano okukutsa omukumo. Onkalamwenyo yina tate Kalunga oyo onkalamwenyo yagwanenena. Osondaha ongulonene shampa ndapenduka ohandi galikana nokuleshapo pombibeli nokugalikana. Nandonga ohandi chiningi kehe esiku, ashike mosondaha ohandi kwata ethimbo ele. Nokonima ohandi dhiladhila kutya nandi ninge chenge kandi neempangela dhalange kwapo. Ondichi chimala nee, chima chindihole unene okuninga projecta dhanje. Ihandi kala lela ndichi kutya ningi chike, mara ohandi dhiladhila tango chiikwatelela kwaashi ndilonga mohapo ya tate Kalunga. Shika osho oshitopolwa shindihole chinene. Okulesha ohapu ndele toyilongo ndele toyi tula momutyangwa tagu nyanyudha. Kandishi ngo uvite nje shindala kutya. Ashike eyuvo olili pombanda. Momandaha ngaashi ishito, andi penduka andi galikana ndilongekidha okuya kiilonga, andi galikana manga inandi kalonda mohauto ndiye kiilonga. Oshiwanawa okutetekelitha tate Kalunga mukehe chimwe manga inochitameka. Aafilipo nopoloni nokashona okatihamano sigo okatiyali. Ngohala okukala alushe wagamenwa konga egameno momwe. Episalmo 149:4. Kapena egameno lyuudhilila ngaashi kandjoka talizi komwe. Kuza mono andi ine kiilonga. Mondjila yange yokuya kiilonga ohayi kala onde. Ohandi leshapo nenga andi pwikine komaimbilo kopambepo. Thimbo limwe ohandi kala ndasemosi, nandi kotholokwa, andi kotha mondjila. Andi thiki kiilonga, andi longa iilonga yandje yasiku kehe. Pometaha konima shampa ndali andi sikula ombimbeli yandje. Andi galikana ku tate Kalunga inolesha omishangwa manga inogalikana. Indila kombepo ondjapuki oyo ikuwiliki. Alushe shiko handi chiningi okuza omandaha sigo etitano. Ayimonika yafa onkalamwenyo yaswakane. Ashike uuwanawa muyo itoyi kondo, shaashi mpa pena tate Kalunga ito chuvuko kaa. Mara oto vulu okuchuvako chikambadhala mewiliko lyombepo ondjapuki. Kehe ompito tomono galikana momutima goye nenge togalikana muule. Dhimbuluka hapu yesiku toyendulula momadhiladhilo goye. Iningila okandunda koye kokugalikana. Eshala kehe oto liningi shampa lyokulila omalugodhi goye ompinge nomutondi. Shampa nee ndazimbuka manga inandi londa mohauto andi galikana andi yi kegumbo. Shampa nee ndathiki kegumbo andi ningi oma exercise. Oshapumbiwa kolutu okukala luli fit. Shampa nee ndamana andi kiikosha andi talapo pe projecta dhanje nocho andi gandja attention ko business yanje. Nga andi talapo nga pomalungula mpaka naampeyaka nga andi yamukula utumwalaka kwaamboka yatuminandje. Ochili chasimana kutya ethimbo kehe nalikale niilonga yalyo. Manga nee ndiipyakidhila ngano dho eembigo dhalonda. Onyala ethimbo ndino lyokongulosho olyo handi longo iilonga oyindji. Shampa lolyo ndina ethimbo olindji lyopaungaye mwene. Nduno shampa ndamana okuteleka andi longekidha okukakutha omananga momesho. Manga inandi kotha andi yi keengolo ndigalikane tate Kalunga agamenenge muusiku mboka ndataalela. Egalikano lyokongulosho manga inolala nalyo lyasimana. Shaashi toka kotha olutu lwagwilapo ito tseya kutya oshike tashi inyenge popepi nangoye. Kuza nee mpono tandi kotha tandi penduka ishewe pokati kuusiku andi galikana. Andi hambelela Omuwa, andi mpandulile esilohenda lye ndyoka livulu uunongo awushe. Ndiyeluthe ewi lyandje komwa manga ongula. Ndigandje iilonga yandje yesiku kehe miikasha yaye. Ngaye ndiindile egameno lyomomukokomoko gwesiku epe. Oshiwanawa okuninga owili yomagalikano, owili yafaathana kehe esiku. Ano kala wuna ethimbo lyokugalikana. Thimbo limwe konima yokugalikana ohandi penduka ndandi tsikile nee projecta dhanje. Andi ningi eempangela dhesiku nga andi yamukula ke-email dho business yanje. Onkalamwenyo kayina Jesus oyo oyili owala. Kambadhala okuninga ethimbo lyomuhupithi goye, shaashi iinima mbika tuli muyo otayi shulupo. Nena nduno metitano ohandi ilongekidhile esiku lyesapati. Shaashi esapati ohali tameke metitano komatango, etango shi lyaningine. Ohandi kambadhala kutya iilonga yanga ayihe yapwa omanga esapati inali tameka. Opo ndikambadhala okugwanitha ngaashi chuuthwa kompango ya tate Kalunga, ochipango shitine. Mesapati ongulonene ano molyomaka andi penduka andi ilongekidha, andi zala okahema kandje. Esiku lyesapati ondili hole ngiinyano. Nene okuza mpono andi shinga ohauto yandje ndiye kongeleka. Mondjila ondihole okupwaakena eengalo dhopambepo. Shaashi ondala okutula omadhiladhilo gandje melandulathano lyokwiilongekidhila euvitho. Ochili chasimana okwiikaleka kokule nomadhiladhilo ngoka omawinayi. Ombibeli ohayi tutsu omukumo tu tonatele nemitima dhetu. Nochikwawo ochili chasimana okuya kongeleka okukagongala pamwe naamwanyoko mu Jesus Kristus. Ongeleka shampa yapitimo ndatuli ometaha nena ohandi yi kotundi bibeli opo tuye tukiilonga omishangwa. Esiku ndike esiku ewanawa okwiilonga omishangwa ngiinyano, shaashi esiku eyapuki, esiku liikalekelwa, esiku lyayambekwa, esiku ndyoka twiikaleke kokule niinima yuuyuni okutulapo iilonga ayihe. Ethimbo olina lyagwana.
Wutya nokuli thimbo limwe ihayi gwana eshaasho hapo ya tate Kalunga otayi shambitha, tayi nyanyudha, tayi lundulula yo tayi gandja omwenyo. Oshili sha pumbiwa okulesha omitsangwa kuseni. Patulula ombimbeli yoye konima yelongelo Kalunga. Lesha ombimbeli yoye ngaashi tashi vulika. Shika oshili oshinakugwanithwa kaakrista ayehe okulesha ombimbeli kuyo yene inaya kala yiikwatelela momusita nenge momuntu omukwawo omutiyali kehe. Shoko chodhingoloko golandulathano lonkalamwenyo yange gotshiwike keshe. Ambala ndadhimba okumulombwela ondina uumwamemekadhona uli uwali ondiwuhole hawu kwathelenge mokuninga project dhandje mokuninga uuhokololo uushupi shiikwatelela kwaashi tiilonga. The Aim Sister 3. Ino dhimbwa okusubscribe, okulikinga nokutufollowinga ko YouTube noko TikTok noko Instagram noko Facebook shi tatu kambadhala okukwetelapo okatshona hoka twatseya opo tuvule okukunanenapo tate Kalunga. Ondimuhole amushe, tate Kalunga nemuyambeke ye nemukaleke mondjila ye alushe.